Kadi-kadi ke All India Radio Shillong ke kubur ban pulir ibadah hon ramdi. Kimat bakong san jong ke kubur mentah ke stem. Mentah ke sengi kari India kan sepa ikeling sun shipai bandit syar kinong India na Wuhan China ban lat nak jing saprang jong ke jingpang novel coronavirus. Ringkat kari berok kawai rakhi ke jela Meghalaya ke jing dap san snem jong ke jing pelat ya ke soil health card scheme ha ICAR North East Hill Region Umyam Ribhoi District. Badlet isyum benta menteri ketenat ki kampo iyeng ke sorkar kemi Amit Shah ha ke jing rakhi ke sengi yo jela Bapura balai pusau jong ke Arunachal Pradesh mentah ke sengi. Ki kubur babenya. Kari India mentah ke sengi ke lapa ikaling sun shipai bandit syar kinong India na kanong ba Wuhan ke balangat ke jing sapriang jong ke jingpang novel coronavirus. Katkum katelong kubur layatu balapa ikaling sun C-17 jong ke shipai sun kari haringkat bat kidawai dashin syakari China. Kam haswa ke sorkar India ke ladep ban pa lit syau yakin terus pak sau pungut kinong India na China da kaling sun Air India ban lat na kejing syakta jong ketiga jingpang. Haduk minta berok sau spa andringut kibriu ki baladep ban syak sumar haki ITBP kam ha kanong ba kilalit paino syalaki yang kisam jong ki hadien balasya sumar hadien ladep ban sumar beria eki. Kesorkar jong ke jela Mizoram kalarai ban pelat ya kejing penchai pat ba halor kejing pang novel coronavirus halinter ki kaput ke jela bat ke Myanmar bat ke Bangladesh bat kumjuh ki kaput bat ki weipat ki jela bamarjan layatu katelong kubon na ketenat ke kuat ke khia ke jela. Kihe ketenat ki layatu ba ya ketika rai la shim da ke bebut renti ya kejing thau ke kerdan task force ha ke jela. La ban ke deuru ba ke Mizoram kadang yau kaput ban praspa 10 kilometer bat ke Myanmar bat ke Bangladesh kumjuh ki kaput bat ke jela Assam, Tripura bat ke Manipur. Deputy Commissioner ke Mamit Dr. Lal Rozama ubalalam kamat ya ke task force ha ketika district halor ketika jingpang ula penlong ya ke jingyalang banyak ren halor ke jing penlong ya ke jingyalap pat ba hapo ke district. Lingba ketika jingyalang lapatha ikihe ke Manit district bakin pa jingtip syiki borshnong halor ke jing penlong ya ke jingyalap pat ba halor ketika jingpang novel coronavirus. Laparo ya ke chief medical officer jom ke hospital ke district ban penkre ikikot link tom ban sam syakinong shnong. Ringkat kari barok kawai ke jela Meghalaya kala penlong ke jing rakhi ke jing dap sansnem jong ke jing penlat ya ke soil health card scheme da ke jing penlong ke workshop bashisngi halor ke soil health card bat ke mission organic value chain development for North Eastern region program jong ke sorkar kemi ha ICAR North East Hill region Umyam Ribhoi district. Menteri kena ketenat karep karyang ke sorkar kemi upar syutam rupala ula ong bahadu minta ke sorkar kaladep ban ai ki soil health card syaki palat arpo ar kulungut ki nongrap hakal lengkari hakaba ar pen arpo ar lak ki card la ai ki nongrap hakajela Meghalaya. Ula ong ru baling ba ketika sin jam jong ke sorkar kemi ke jinglong jingman jong ke khendau kanang bha shu kanang baki nongrap ki dangla ban pen mi khambon ki marram pat hakaju ke por ban kentiu ka jingyo jong ki. Utai Menteri ulalit jengok ru ya ke ICAR Agricultural Technology Application Research Institute bat ula pet bina ru ke jingyat jong ke soil health card scheme bat ke MOVDNER program. Ki officer na ki prateli ki jela kathan chati lamingi bat ki ars pa ngot ki nongram bat ki nongyo mentoy na ketika scheme kilaywan banishim benta ha ketika program. Menteri Ketenat Tribal Affairs Arjun Munda ula penti kena ba ke sorkar kan yai peteng ban kershan ya ke National Scheduled Tribe Commission bat ke jing temu jongka ban kentiu ya ke baha kamiat jongki pat riulum. Uni menteri ula ong ba ketika commission ke ban kemi bat ajing syasya kitu ki badan ki jaka ki bakendong bat ban ajing pensyai ki halor ki hok bat ki jing mentoy ba ki de ban yo. Haba ajing keren ha kejing yalang jong ke sengi foundation dia ke bakat nri jong ke National Commission for Scheduled Tribes ha New Delhi henden ke sengi umunda ula kentui ke commission bakan pendet jingmun hakimat ki bakham kerpang bakentup ya ke jing pensngap ya ke jing ut jong ki pat ba bat kumjo ya ke jing syat thombor jong ki pat riulum ula bendrap ru badai bendan da ke kenhon wat banyak ke bakerpang ke ban wat banyak bahadu kat no ki pat riulum ke layo mentoy hadu kini ki senam ki balalen. Ringkat kari berok kawai ke jela Nagaland kala penlong ke jing rakhi ke sengi soil health card henen ke sengi. Habarok ki khatwei teli ke district ke jela ringkat ke jing trailang bat ke krishi vigyan kendra.
Joint Director kat State Nodal Officer ka Soil Health Card but Management katnat Soil and Water Conservation UKK Kiko Shuhe ula ong ba katnat kalasium ya kawai ka Shillong naki new pusaw tali ki block jong ki khatway tali ki district kum ki pilot village project. Ha ka Shillong ka ba an sa shim ki khandaw jong ka jakaram but pit bnya an sa iPad ki Soil Health Card chabaro ki nong rap jong kata ka Shillong. Kani ka kubor ka 1GP na ka All India Radio Shillong. Menteri Ketenat ki kampo yang ke Sarkar Kemeu Amit Shah unsalet Chakajala Arunachal Pradesh menta ke sengi banlet isyum benta hakajing rakhe ke sengi jing yo ya ke jala bapura balai pusau bat ke jing pelat iki projek baper bayade bat ki karkhana ki surong layathu ke kubor Sarkar. Utai menteri unsa buru yo mau nongrim jong ke headquarter Bathama jong ki pulet ke Arunachal Pradesh. Uhe Ketenat ki kampo yang laong ba menta ke sengi usha unsa pelat ru ya ke matrikam Arunachal Pradesh Industrial and Investment Policy Arhajar Arpho but unsa pliru ya ke surok Joram Kolarang Road ya ke Balashna da ke Border Roads Organization PRO. Presiden kari Amerika Donald Trump ula ajing yaro ya menteri rang ba'du kari Narendra Modi bat ula kemi lenti banwan jungo ya kari India. Habaya keren bat kilat pathai kubor ha Washington Presiden Trump ula ong ba itenat ya ke jinglong jong menteri rang ba'du kari India Narendra Modi. Bat hakabaya day bat kajingete kai pateng hapdeng kari India bat Amerika Trump ula ong ba kini ki ari kin saya soy ya ke soskular sngotu jingmun hakabaya day bat ka kai pateng. Trump ula ong ru baya kate kajingya soy 4 la ban ong ba an la an ban pendam haswa ka election president kata ha ubnai nai wing. President Donald Trump unsa 1 poi hakari India ka arpusaw bat arpusan taring menta ubnai. Haka jala Tripura ka Tea Board of India ringkat ka jinga trailang bat ka Tripura Tea Development Corporation TTDC kalapan long ya ka Run for India Tea henden kasengi pankan tiyo bat pun pau perthay uslasha Tripura ringkat bat uslasha India. Chairman ka Tea Development Corporation Santosh Saha habaya keren bat ka All India Radio ulaong bakaseng kaya tre shitam pankan tiyo ka jingrap slasha hapo ka jala. Ulay thu baka Tea Board kalapan poy ya kislasha shiki ars spotlight huwe tili ki dukan ration ha Agartala ng baki public distribution system bat kijing dawa kala nang kiyo kadang mi kibnay. Usantosh ulaya turo baki dang tumuban pinpoy shushu ikislasha sabaro kidukan ration hapo kajala. Kajile kai paragliding bat kiwe kijingile kai kilalong kum kiwe kibenta ki bakring bhai kinong jungok kai perthai shagajala Arunachal Pradesh. Ringkat bat kajing itnat jong kilum kiwa jong kajala kite kijingile kai kilanang kring shushu ikinong jungok kai perthai nakaleng kari. Kasorkar jala kadang yaiwat ikijaka babun ban penlong ikite kijat jingya lekai kanang ban kentiu ya kajala bat ban penlong ikajala kawe na kijaka ka babyang tam yakum kite kijingya lekai hapo kari. Haswaban penkut ya ka kubor sasisiin kimat bakongsan. Menta kasengi kari India kan sapa ekaling sun shipai bandit chaw kinong India na Wuhan, China banlan na kajing sa priang jong kajing pang novel coronavirus. Ringkat kari baro kawe raki kajala Meghalaya kajing dap sansnem jong kajing pelat ya ka Soil Health Card Scheme ha ICAR North East Hill Region Umyam Ribhoy District. Bat let yashim benta menteri ketenat ki kampo yeng ka Sarkar Kemeu Amit Shah ya kajing rakhe kasengi yo jala bapura balai pusaw jong ka jala Arunachal Pradesh menta kasengi. Katung ila poy siya kabakot jong ka kubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong mentangin niya so na bat ka Delhi Station na kabenta ki waypat ki kubor.